Nyuma yawe guchindwo gukaria giti kiawe Times wa ward ya Ruire Rwarera kiri kithurano kiria kirikitie kuthira, Peter Mutuma Kalembe augite we nande agacoka kiri urimi na biashara mwakene jwa 2027. Kalembe urora achindirwe ni Felix Kithinji Ntuo augite kinya na gwitikiria mpumi cha kithurano kiu na kiria kirio ni kwa MCO Jomweru Kanya kenda aritira kariba ward Ngugi. Kalembe ni umo atongere baria bararigitine indi bachindwa mawira kirigia na chotariria ja miundene yakwa ndi tukulima kidogo nyanya matunguru ukabere wa Ruire Rwarera ja Peter Mutuma Kalembe na uraithurana nibyo mwaka juu aracindirwe ni Kithinji Ntuo na arato trimene na Kalembe mundene jwa wakirimaga na gucokeria kariba wandi ya Ruire Rwarera nkatho ni kumugwata mbaru mwangata mundiru yarikiria ngaigwa ngwiritwe sana no matunda jara jongwa ndandire tirimi yake 5 ijo nandi narwe nchokete kijo kenda jombo tuteithia twinde otherwise kanchokia nkatho muno kiri antu bakwa Ruire Rwarera no ntuba gipindi kiu turakarite nabo myaka 5 irari wonderful irari abata barari antu bakwa ba maana muno na akwa from my bottom of my heart ndirego bachokeria nkatho no tubakurungama na guni myaka 5 na so tukethwa turitite ngugi inyingi sana iria twinde igatutethia. Mheshimiwa Kalembe nekite werune na kuga thaiji atithura ri siasene ende akethura mundene jwa wakirita ngugi cia njara mwanka ithurano bya 2027 rira gacokera na kurita murungamo jwawe na ndikanya gakwa nyani gakuithuranira ngugi ciakwa nyani niratigiri nyuma muno no mwanka nyani ndibanga bange ngugi ciakwa no turo bwakwa ndina family ndina mantu ja maingi jambatene na ndi gwikira effort ire yothe ndirekirite ndene ya Ruire Rwarera no mwanka na nimikire sana kiri family yakwa na kiri uturo bwakwa na siasa ate kuja kagirika na nondo kidogo na ndia tugiriki kidogo ukenyenya gutaka kura uri ringi ndiomba gutera antu baruire nchone mbuga batandingirite kura twendereete nondo nte kwenda gutonya siasa nda hii kenda tunengera mutano ngugi tunywa nditatikeje kuwa nangangirwe gukaraja guni wanda ngangirwe kuma the one go kato moyambo time kurita ngugi nondo akangangirwa atumba kurita ngugi so narita ngugi wone gitare akweria nkantu bakwa Ruire Rwarera mwerekeo ura twitite ngoroki Peter Mutuma Kalembe na ugite ati na thina na MCA umweru urathurirwo wandi na iu ende akamwika na kumugwata mbaru akiromba karibonde kwiga Kithinji Ntuo bate gutonya sasa ngugine ciawe ni kenda akabaritira ngugi karomba twithwe twina thiri turekanire nyoge kuthwa kwi mantu ju jarario jarakurukire uthio tumba ku reverse na ndi my MCA is honorable Kithinji Ntuo unwe nande MCA wetu tubatere gucoka nyuma yawe twinde twamusupporta agaita ngugi kuringana na uwezo bwawe yake we ni ethira twamakirwa nikenda tumenya ni tweta atia so utekinyongo power belongs to people na ria antu baria na ria antu bathithia ura bathithia igu accept ukaringa dust ukaendelea na uturo urankaromba antu baruire iba support mwana bamusapote muno na akangangua kipindi-ini kiawe na itire antu ngugi as per plan ura bangite uningi akwa indaritire na ndaigua nkorone yakwa ni ingwiritwe na akwa bunga akinkwejira nau no timuntu kunduma na ate gumpira nditete ura kuringana na uwezo bwakwa na murungu wakwa ukiripotera weru wikendi kuma Ruire Rwarera gicone kiburi mbita mawira kirigia.